Ningkong Petros kalanong ka ba ningkong ka dekot ka ba katpra. Haba pitip omda ka ay ka ba sep. Kum ka rupa lani ka ksiar bala sius pa. Nakita ki jinglong jongi ki ba menchua ki ba la IT pateng. Nakikpa jongi. Hendrai da ka snam ka ba kodor. Ka jong uhon lang brot. Uba klempop. Kajong u Chris ken. Bible ka kren kong habangi tip. Ba omda ka ay ba sep kum ka rupa bat ka ksiar bala sius pa yangi. Nang kata ka jinglong jingim bathala jungi ka ba menchua. Ka bala IT pateng ni ka ba ngilayo pateng naga jinglong do nakikpa jungi. Handai la sius pa yangi. Daga snam kabakodor. Kamanga kwa agini kapor ngan sedang ye ke jingkren janga agini kapor. Hakaperthai ka baginda mensiam. Amla ban sius pa. Daga ksiar amla ban sius pa daga rupa. Kapisa ne ka currency haka baginda mensiam. Hakaperthai ka baginda mensiam. Ban sius pa pimla daga ksiar ke rupa. Kumbaga Bible ko ang kini kide kiban sa sepno. Handrai ban sius pa hakaperthai ka bagay naman siyem. Ban sius pa la ito hakaperthai ka jong ublay. La ito ya ka jing sius pa tang daga snam. Langin ang lang amen. Nagadagadaw haga testament ga barim menshua gadon ga jingknya daga snam. Menshua ki beriu ki kenya. Wat hadu mantaro dang don hi ga jingknya ki daga snam. Handai ka snam jengki merat kamla satia ban pen khoj ki pop. Kamla ban pen khoj ya ki jingpang kamla ban pen khia ya ki jingpang kamla ban pen ja ya ki jingtim. Kasnam jengke merat kalaban cutap tang sipor. Handrai hakaya ke babiang ublay ula pa yu Jesus Christ. Baka Bible kong la sius pa yangi. Nagata ke jinglong jingim ke bathala jengi. Kabangilayo pateng na kikpa jengi. Daka snam ke jeng ukun lang berat u Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Lada u Jesus Christ umpat yap haga dieng fana. Mga mapingin ang sa haga pop. Namdan manu map iki pop jenge. Mga mapingin ang sabe haga jing tim. Ki jing baro kibawan lunch shop eke jing jenge. Pinom lak ka wayro. But pinpoiro siya dujok lada u Jesus siyo spa yengi. Rengis ngongo ba u Jesus Walawan ban sius pa yangi. Don atli kisngi kiba don kambha ha kahima Israel hadu mentaro hakarukom penya niam jong kijat benriu Jew ne hapo Judaism ki don atli kisngi kiba don kambha. Kasngi kiba way kasngi kiba don kambha kadai kasngi Yom Kippur. Ni kabaang hakaktian parang the day of atonement. Kasngi jong gajing sius pa. Kani kasngi Yom Kippur kadai ka holiest day in Judaism. Ni kasngi kabakhoy tam hakaniam Jew jongki. Kani kasngi Yom Kippur kadai haubanay September haki tayaw kibakado jong ubanay September. Lani habasdang jong ubenai Oktober. Pitip baka kalender jungki jiu bat ka kalender jungi kaya per. Ujiu ya ken kalender tang arpo prasngi kemu benai beneng. Nging ya ken kalender laipo wais ngi. Nagadagadaw ki kendria ki dates man kapor. Kata gede kasngi kaba ningkong ba ki jiu ki ken ba gede kasngi kaba kentang bahaya ki. The day of atonement kata ga Yom Kippur.
Ni ka sngi jong ga jing siu spa. Hagini ka sngi ki jiu ki ju kala ka bamut. Ki ai ke jing kenya. Ki duai. Ki ripen ki kala ka bamut nang menaga pop jungki. Nang menaga pop jungkeri. Kani ka dai ka sngi ka ba don kam baha. Ya ki jiu. Ngas ngongo yo blai bahau snem arhajar kan rio. Ngi apoi hapo Jerusalem hagani ka sngi Yom Kippur. Kawai na ki sngi ki ba don kam tam ya ki Israel. Ha karukom mani belai jungki. Iba kemno ki beriu ki apen kre hagani ka Yom Kippur. Nama kadai ka sngi ka ba ki pai show belai. Kadai ka sngi jong ka jing siu spa ka man siam jungki. Bat ka sngi jong ka jing siu spa ya ka ri na ka pop. Baik ke jat ben rio na gapop. Kata ke dai ke sngi ke benengkong. Ke sngi ke ba ar ke ba don kam bahaya ki jiu. Ke dai ke sngi jong ke jing khawai niam ke jing lait. Ki khot ya ke ni ke sngi jong ke jing khawai niam jong ke jing lait ki khot ke pesak. Don lightly ki jing khawai niam ki ba don kam jong ki jiu. Kawai ke dai ke pesak. Kawai kedai ka Shabbat ba kawai kedai ka Sukot. Lada pim kan maro melai ki don lightly. Ki jiwi kini lightly ti kinom klet ban rakhe. Ya kini ki lightly ki jing khawai niam jungki. Bat ka ba don kam na pedeng jungki kedai kini ka Pesak. Ka Pesak kedai ka Passover ne ke jing khawai niam jungki jing light. Kani ke jing khawai niam dong ke jing lat kadai ke bau blai upa ya ki kon Israel. Ban le hakapor ke jong Moses. Habaki lalait nang tu na ri Egypt na ke jing long marau. Bahagitu ke sngi ki peniap ya kon lang berat. Uba shisnem uba telem. Kita ya kasnam jungu ha ke syaukat dong ke jing kang jong ke wai pegawai ke yeng jong ki kon Israel. Baka jingyap kan ya japori Egypt kan sar kan peniap ya kawai pakawai ka tliu yeng. Yo kun neng kong jong kawai pakawai ka yeng. Nadu ka yeng ke jong uparo hadu ka yeng jong ka marau. Kabas ngaw lango hadu ki kun neng kong jong ki marat ro ki yap agad agapor. Henry ka nuga yeng ka badon ka snam. Kandon ka jinglat. Ka jingyap ka nomrong hagini ka yeng. Kadon ke jingyam brio ke bakrau agada ke por hari Egypt yap brio man laga yeng. Ukun ningkong bakran spang ke jingklan ke kti ke jong ke Egypt. Baro uyap hagene ke sngi. Raitang ke yeng jong ke Israel. Mdon jingyam. Badai gini ke sngi ke bau paru pelat no. Ya ki kon Israel na por Egypt. Bad ya kani ki khot ke Pesak. Ni ke jingkhawai niam ke jinglat. Nadu nang ni ublay wang ye kikon Israel. Ba man la kasnem kidai ban ken mau ye kani. Ba kumno ublay upalat ye ki na gejing long bara. Bat kani ka Pesak na gejing khawai niam jong gejing lan. Mentau snem ka hap hau April khat ar tarik hadu April ar pau tarik kata gadai la Sunday. Kamot lasngi ublay. Kahap agini ga tayo baro si tayo. Bat menta kat pra kat kendai terik kadai ga kasngi ga ba kia penyap yau khon lang berot jong ga jinglan. Ki khon Israel baro ki penyap yau khon lang berot jong ga jinglan menta ga sngi. Pitip baki jiu menta kimpat pediang satia ga gospel. Ka jing penim ga dangwan sengi ki gentle. Henry gan poi kapor, bau nong penim unmi na sayon. Tengin nong lang amen. Ki jiu kindai ki banyalap ya ga gospel khaddu. Hallelujah. Amen. Nalaja ga rapture maki kin sa pediang yu Jisu. Menta kimpat ya pediang yu Jisu. Menta gidang ya penkre eu niu kon lang brod jong ga jinglan. Ar hajas nem tam menshua. Hagapor ga bau Jisu ya bahlo ga ding fna. Hapo Jerusalem badagi nong kendong hagi senong kita bagi nong ba jeng kicu. Dagi hajar ki kuan lang berat ki yap agatu gasngi. Man la gatliu yeng ki peniap eu kuan lang berat.
Ubakila rilupa hadu kasngi ke bakat sao. Bat hakeju kasngi. Wat lakila yale ban kiar. Hendai ke klamla ban kiar. Ukhon lang berat jung ublayu Jesus Christ. Uyap halor ke ding fna ulum kalbari. Ban siu spa yang ngabad yafi. Tengin lagi jing tap kti syutra. Hallelujah. Hallelujah. Namar kata gadaw nga kwa ngan ong yafi gini gapor. Kasngi Good Friday gede kasngi jong ke jing siu spa. Amen. Hallelujah. Shisinyap u Jisu hak Lord ka ding fna. U fulfill no pendap yaki artli kisngi ke badon kam tam hapori Israel. Kata gede kasngi jong ke jing kawai niam ke jing lan. Bat kasngi jong ke jing siu spa. Pendap ya ke Yom Kippur, bat ya ke Pesak. Hakeju kasngi ke bau kio. Halor ke ding fna haulum Kalvari. Hallelujah. Ini gede kasngi ke mengikan mau. Partai berak kawai gini ke por gede kasngi mengikan mau. Kaya rengkat nege lengkuru. Bat ke jing kawai niam jung ki jiu. Gede kasngi ke babiang yang ingin ken mau. Ya ke jing siu spa ke jong uterai. Man nga kemi lenti. Man da kasngi ro nginyo ya ke jing siu spa jong uterai. Tengin ong lang amen. Man da kasngi piwan jing seng hang ni. Pinyo omam na kipop jong fi. Amen. Piwan jing seng hang ni. Mnei pi sujareng kat ba piwan hang ni. Hallelujah. Nga perkat eladi. Haudu snem arhajar kat nriyo. Ngapoi siapa Jerusalem hakasngi Yom Kippur. Kamdai ke bareng kat. Hallelujah. Amen. Piro piwan jing seng hang ni. Mnei ba jareng kat. Uwan yalam uman siem fi hang ni. Hallelujah. Mandagasngi pinyo ega jing lan. Mandagasngi pinlan naga jing pang. Mandagasngi pinlan naga jing yam. Mandagasngi gede gasngi jong jing siu spa epi. Kat badang kot epi gasngi. Hallelujah. Kat badang kot ya gani gasngi. Nginum pen la ga jong donon. Magani gede gasngi jong jing siu spa. Tong ini ong lang amen. Hallelujah. Amen. Kawai na jing siu spa kaba amla man siu spa daga pisan daga ksiar daga rupa kaban sa jotno. Kabang ngelastang wan pule fi menhne. Wat laki ni ki aiki daga pertai baro kaya be kaya wad. Kawai na jing siu spa kabaga spa pertai kamla ban siu spa gadai. Ka jing siu spa ya gamen siem jengi. Amen. Pila pinyo ka nam, pila pinyo ka kerdan. Pila pindai ubriu ba riu spa. Ni pila pindai ka briu ka ba roi baha. Ni pila le se bagi briu kin itu ipi. Baro ba pindai ka briu ka ba don buram ne ubriu ba don buram. Dala da amsiu spa ga men siem jungfi. Ngilong ki briu ki ba kordet tam ne ki briu baro. Amen. Ka jing siu spa ka ba kraw tam ga dei. Ka jing siu spa ga men siem. Ngangen na don manu ba siu spa ya ka ram ga bangingi sya. Kapop kalonggum garam. Kajingtim kalonggum garam. Nadan manu ba siu spa ya karam ga mangingi siya. Kandai gasngi ga bakamen yangi. Kasngi jong ga jing siu spa kandai gasngi ga bakamen. Ngakan mau de pipuli na ga kitab ga baad jong kisim galonang ga basaw ga babal ga yatu yangi. Bakadan ga way ga riu kentay katinga jong kinong yatu lupa. Kani ga bapli ga sa aram. Unong airam ndalayap utang unong yatu lupa. Uwan chayeng, uwan dawai ke pisa. Badu ong ini kikentian, lada pamai ya gani garam. Ngan shimno iki kun yang pamaro angot ngan dia marau yaki. Ngangit kani kanan na pedeng ke jing lenga ke jing pisa ke bakrau. Kalet sya ubriu jong ublayu Elisha ke daga por ko ongko kenrat. Ulok jonga udai wasakriyo tra hindai ngane ga ja haga yeng jonga ngadan hapadeng garam ka bakrao ngan le kumno uni ubriu jong blai ang fadan ayu hayeng ka ang ngadan tang iyom pniang sikio ni siklong iyom pniang sibilor wong labiang ong kilet chayeng pan kiyo keliang nagi paralok pan om kendiat nang ta sim itu yom pniang
Kangnya ke jingkang kang jongpa. Te itu peniang hagitu kikiau. Ubadap panbu kerpang. Nadep ong yang ni galet siyeng ka bagi kun shenrang jongka kilet pan kiau kilaya pan kiau shibon. Kila the itai peniang kat banang the kanang mi ka peniang kat banang the kanang mi kidap kikiau ki bahe kata ko peniang ka mi shimi kata ko peniang ka mi shimi ka ong wan lam kiau shu nam dan kiau shu bat peniang ro ka sange no kalet chau niu briu jong ublai ka ong ngan le kumno ngalayo kat kani ka peniang ngan le kumno ka dekhot ka bah nyau ka ong kumni utau briu jong ublai ulaong haka kelet dia ya kata ko peniang siu ya karam bat ya ka basa tu bam ma pha bat ki khun jong pha ini ke briu ngangai bat ki khun ka khot lang gi paramadan kit peniang la sia di ki pau tli ki kiau sha yau ha gini ke sngi kala banjar rengkhat ro kasngi yau gini kasngi manu batip ngimtip handai ka dilot ya gini kom peniang bau blai ule kamba gadai kom peniang ka bahatam ne ki peniang baro kibri ke wan ya thitlot ya ki peniang jongka mentang gini ka brio kala dan pisah sipun pa bagini ka brio naglayo pisah sipun pa kam saliasyu yau tu nong watram tanginong lang amen na pila don pisah na pila don ka ai ba pin siu pinom tieng siu eu tu nong wat ram man lakas ngi bo niu nong wat ram wan tiet jingkhang hayeng ka do nuot jangka ka kende tang sukan mau ya kambang ban bam ban di ban thia ban dem ka pe ye ki khon ka sngo sunai menta ka la don gani ka pisah kam sngo kuslai syu ba kam salia syu hakap sngi ka bawan hakasngi ka bawan ngangen hakasngi ka bawan kada sai ka pisah kada siewe kada ka ram but nei tang kata ka bible ka ong ya ka basa kaya bam maka baki khon jongka hallelujah kasngi jongka jinglat ram kada ka sngi ka bakamen tongin dong lang amen hallelujah hausnem ar hajar khat ar ngasaki ya gawe ke jingnya ram hagani ke jingnya ram kala de ke jingnya ram ga bakham he kini ki bapli ki basyaram ki laleng'a ki la pisa bauni unang airam ulamot bandi ki jaka puta ki yeng ki sem hanrai hagadu ga sngi ngasaki ya gene ke jingnya ram nagilayo pisa ki sewe gene ga ram nang tau tu unong airam uhap aino ya ka kot jaka jongga wei ke yeng bat ik kot jaka jongga wei ke jaka ka bala he ka bala palat repo hajar square feet ai ngang supen nga kenau liak gitu ka por ba ka por ba tu unong airam aino gitu ki kot u ijo mensiap rege de gasngi ka ba kemen gitu ki brio ba ki lala ram tanginong lang amen pleng ngas ngau tu hang tup kile he kini kinong airam balai ki obat gitu kikot ki berngembet usot tanro da ka hukum u berngembet jengi amen usot tan da ka hukum u penrembet jengi kadon ka hukum ka pop ba ke jingiap ka ba usot tan ya le kat bala ban te marawi ki brio rengas ngau ba jisu ya ba ga jingfna hakasngi bu jisu ya ba geding fna usil lut ya ka ram jonga ba jong fi haleluya mentangi langin enjoy ngim don ram shu ka pop ngim don ram shu ka jingpang jing stom kamla shu ban ya le engi ka jing tim kamla ban shu ban ya le engi mdai ta mengi siu ya ka ram jongi la siu ya ka ram jongi ngilangin enjoy ya ka ba satam ngin ba mengi bi kon jongi ngin enjoy ya ka jing yap jong utrai jongi jisu Christ bulayap na ga menda jongi hagading fna haulum kalbari tanginong lang hallelujah sa sisien hallelujah kasngi jong ga jingyap ga jong jisu ga dei kasngi ga bola sieu ya karam hallelujah nagadagadao nginengin le kemen nagadagadao nginengin sngew kemen agine ga por ba shi sin sieu
Shi sin yap uyap halo ke ding fna jong ulum Calvary. Man siêu ya ka ram jong aba jong fi. Hallelujah. Hallelujah. Ngi hakmat jong blai ngi long kumakhlem le pop. Amen. Hakmat jong blai ngi long kumangikhlem bakla. Amdai mangikhlem bakla ngi. Ndai don uwei wa siêu ya ka ram jong aba jong fi. U long pop haka ding fna na ga manda jongi. U shimlo de ga jingpang jing kreu jongi baro. Bible ka ong u badaladi hi ulaba no eke jingpang ega pop jungi hagadaga dieng ulayap shaka pop manginyo im shaka hok bad ubadaga jingjingem snam jungu lapen kia yangi to kini ka por nga kwa ngan ya lam ya fi ngan peni ya fi ga wai ke jingjan ga Bible kade ga jingpule ga basngau tanat ke jingpule ga bakham jrong hagane ga por ka jingja ga bakham phala na ga Bible hagane ga por Kau weu nong uyalap ya weu brio. But uyalap ya unu brio kat bau nang syong hapo ka kali. Uyalap sepangga jing siu spa. Jong utra Jisu sepangga jing sya jong Jisu. Bible gaya tu ini kikentian tong ini pulih gini kapor na kikam ki apostol galenang ka bapra. Kadikot ka ba arpundriu ter gaya tu ingi ka ong. Handrai angel utrai ula kren hau Philip barulong tu yang joj kelet chapang shatie na galanti ga balet hiar sha Jerusalem sha po Gaza ka balong gari klau kren dau angel lagi ne ga por Philip u Philip ulet hiar sha ga galanti kum tau la yang ula let bada khmi u brio na po Ethiopia u Yunok u bakhrabor hapo kakanda si kasiem jeng kan kinong Ethiopia ubalong halor ke jingkin show jong kabaro ulawan ban mani sa Jerusalem Bible ke atu say we brio gane gapor bawan mani sa Jerusalem uniu de kunja finance minister wapet ya ka treasury baro jong kawai kasiem Ethiopia kabaklan bor bahaga to gapor Kasiem kanda si ong ketian gadang oblay. Uniu deu bawat blay na Ethiopia uwan rengkat ki kali jungu ki syakri ki syakor manwan mani blay wan wat blay sa Jerusalem. Ula let pai. Na let pai ka Bible ka ong ka dekot ba arpo pra. Ti ka udang let pai usyong hakakali jungu. Ba udang puli u isayaw nang yetu lupa. Kadudang puli uniu isayaw nang yatu lupa. Umensiam tiaw laong hau Philip. Kelet hajan tusno ro hagataga kali. Ngakwa fin modur fin picture kendiat agane gapo. Uniu brio marebay vut daka kali kulay. Kali kulay gi brio gi bahe gi bahan. Kim juya suki. Nawan gi bahe bahan saniro ki tilot gi speed breaker baro. Ngaman suang ngasngaw lang ang balay kile kumto. Nay gaday garukom ka protokol jengki ba kimlong manyak suki. Bayo odon manu ba siat yaki na penmong penmansaw yaki. Ngangit ka kalikular jeng uniu yulok ka herbay wood. Kat baganang herbay wood hagada gapor man simo blay ang yo Philip. Wang kilit sno agane ka kalikular. Ngangit man simo ay bor yo Philip ro wood dumare. Umare kamstet man yaw kulay. Tongin ong lang amen. Now man siyam mulay ay bore fi pin kamstet man yaw kulay. Ong lang amen. Bible ge tu ngi tongan puli. Uman siyam lang ha Philip. Kilet hajan to sno ra kani ka kali. U Philip ula pet show. U yo sngew bo puli yo Isaya nang yetu lupa. But ula puli Bad ula ongkum ni mes ngau tu ya kata ka me pule. Umpat kiu Philip hapo kani ka kali umpat kiu. Udang mare rengkat bagata kita kikulai. Ukeli wong kadong nang syong hapo kali. Wong mes ngau tu me pule gani. Sngam ka Bible ka ong ga dekot ka balai puai. Ulaya tu tiu la ong. Kumnu ngala lem da don unu ubania lam ya nga.
Bad ulah kerpa dia Philip banuan kiu ban syong rengkat badu. Philip ulah kiu hagataga kali kataga por. Ti kajaka jong kataga jingtho kalong kabau puli kalong gani. Kum kalang berat layalam no ya syaka jing peniam. Bad kum ikon lang berat. Bas ngap jar hakmat kinongot snyu jong i. Kum ta shim laang ya la ka shintur. Haka jing long rit in humiliation angka ketien pareng. Haka jing shaleben haka jing long rit jongu. La shim no ya ka jing bisyar jongu. Henrai wei bani atu ya ka jing kha pateng jongu. Pai dang puli ya gani. Na bala shim no ya ka jing em jongu na ka khendau. Uni yunok dang puli ya gani. Udang puli ong kum kalang berot bayalam syagajing peniam. Kum ikhwan lang berot bas ngap jar hakman. Kinong ot snyu jeng shim ang la kasentur. Perkat ong tip udai ne. Pitip la da wujisu hapo kading fna on ang shisnang la kasentur. Kat ar kenhuan ki angel ginuan. Amen. Kin peniap lut gitu beriau baro. Hanai shim ang la gajong sentur. Haka jinglong red in humiliation haka jing sha iben jongu. La shim no ega jing bisyar jongu. Uwei ubani atu ega jing khapa teng jongu. Ngas ngau tenat spang utrai jongi Jesus Christ sisin ru juklim meladi. Ba wan lak ba balaka ya nakal yeng siem gajong David. Uyap kumus iem halo gading fna. Mar udai shisha us iem kat kum ke history jeng ke Israel. Uwan nakalong yeng ke jeng David. Hanam nan manu ba ya thu ege jing kha pateng jeng u. Uai uban ya thu ege jing kha pateng jeng u. Nabala shim no ege jing em jeng u. Naga kendau. Udang pule ege ni. Nang pule ege ni ke dekat ke belai pisau ke ya thu. Tiu ta uyunok. Ulai ya thu au Philip. Badula ong. Ngekerpat emi syapang jong nu ni unong ye thu lupa ukuran ne gani. Ni Isaya ukuran ya nu gani. Syapang ela dehi ne syapang ya weipat. Tong inas ngap hamu hang ni Philip un sedang banyalap. Anda kem tau Philip ula ang la kasentur. Da kabasdang na gani ga jingtho. Da kabasdang na ga jingtho. Ula yalap ya ujisu. Ulai yalap spangga jingsha kanyong ujisu. Hallelujah. Yalap spangga jingyap jong halor kading pena. Bakum kalang berot syaka jing peniam. Kum ikon lang berot balasyus ngap jar hakmat gitu ginongot snyo. Lasyim mega jingem jong Bible kaang ulai yalap syapang ujisu. Ka Bible kat yetu ka dekat ka ba laipun reu. Tikat ba kinangnya lej hagadaga lenti. Kilaya poi hakawai ka Tiu tau yunok ulaong hakmi ka Ka eiga ba penpep ban penbaptis yanga. Tiu Philip ulaong. Lada mengen. Nala ka do nuat barwa. Mela. Ulai tuang nganget. Ba Jesus Christ ulang ukun ublay. Tiu la hukum ban pensange kakali. Payalap apa kali mo? Penhukuman sange kata kali. Ano ladep hukuman sange kata kali kila hiar baro arngut. Syaka kata U Philip bau tau yunok de bat lapen baptis ya Kabas ngau tenat kalong gani kada khot ka balai fukunai. Ti habakilai wan kiu na kata mensim utrai ulara no ya Philip. What usimu mensim utrai ura no ya Philip. Kani kadai gejing atu khana kaba ngau tenat ba. U Philip ulang airlifted. Rado mensiam wood you Philip. Ngakan mau Reinhard Bonnke haba utiet ya gitu ke airplane jengu. Nor usha yalap. Man la kabanai sisien sibanai uyalap bait nagawai gari syagawai gari. Na yo pisa utiet laga jong aeroplane bankit ika sound gitar bankit ika ten gitu gitar. Ya gitu ka plane jong ai kerteng ka Operation Philip.
But syukit be daga pelit. Yo Philip ro akene kapor. Nda ladep yalap. Kila kiu no na gataga uladep ban penbaptis. Lakiu no na gataga Umen siam utrai ula ra no yo Philip. Utau you nok ti shim yo isyo yo. Ula nang let no asyaga lenti jong daga bakamen. Niu brio la yo ege jingpen Namau yo sngeu sepang ke jingsya ke jong utrai Jisu. Tongin ong lang amen. Amen. Udon way paralok jangan mensua mengakin mau. Uday na po Ethiopia. Uni ukurteng uyo nas asefa. Uya tu uang hapo ri Ethiopia. Day u Philip ngamod manong day uni uyunok. Ubawan ra ya ke gospel. Ni buri udah yo shisha ya ke jingkel laga bomot. Let passion nong daga jingkemen. Yo Philip larano yo Philip agak po da umen siam. Dangan supuli kot agak ni po agak kot ke basapo. Handre yo Philip lasiem hapo Asotos. Dia kat bau nang ya leng bau da yalap ya ke gospel hagi snong baro. Hadu unapoi siapo Kaisaria. Lasiem yo Philip ha Asotos. Kani ke Asotos ngapet haga Bible dictionary. Kadai katu ka Ashdod. Kajaka hapo ri ki Filistia. Pikin mau ni menba bapoi katu ka senduk jong ka jutang hang tu hapo Ashdod. Hakayeng jong tu blai dagon. Bu e ka senduk ka jutang u kelon tu blai dagon. Dapeluk. Kiwan gitu kinong mani blai tau kia kleu tu blai dagon. Kumla syai ukelon sa sisien na perkop baik slop kedia kani ka kli nang ta ki kejap ki keti baro ki kedia kasastang kani ka met ka terang gejong ni ublai dakon katu ka ga Ashdod ni kani Asotos ura ni mensim ko yo Philip shado shane siapo Asotos ha katu ka jaka ka bagi bor baman ki dem hakmat ka senduk ka jutang banang tu sedang menyalam ya ka gospel hadu Kaisaria. Kini ke jingja ke dai ke ba pala ha ka Bible. Maka dangja ha ka testament ke ba thamai ha ka por jengi menta. Men ba uni yunok upule syapang ke jingsha jong utrai jong Jesus Christ. Dangin ong lang amen. Hallelujah. Langan sukli afie ke ne ke por. Swangan poi le se sha ki benta ki bejan khaddu jong ka jingkren jonga. Piti bu Philip uyalap ayu yune yunok. Ta super khat agini ka por unya lap ayu. Haga jing pulie jonga ya ga ktien ga jong oblai. Ngas ngau thu ba u Philip. U khlem ya lap tangi ga jing yap ka jong Jisu aga ding phna. U ya lap ru bangi ngidai nginiap ya kapop. Amen. Amen. Nginiap no na kapop. Uyalap bangin yap no na jinglong barim. Ang lang amen. Mangin yap no na ki ay jong ka pertay. Uyalap spang jing penbaptis. Nagataga daw ka Bible ga tu ingi. Maonda ula cringe pangu Jisu. Usdang na kani ka dekot. Na upoy siya ka jing penbaptis. Na poy siya ka jing penbaptis kumno ba Philip ubatay ni yunok lesio batay mero kamo Jisu yap hala ka ding fna mene man yap no na ki pop jame men yap no na ka jing long barim jame kamo Jisu yap debeu mi pada ka sngi ka balai kumta don kaman penbaptis yame men yap no na ka jing long barim mame men mi pat men ya ka jingim ka bathamai uniu yunok anu yo iya ka wong weu ba khang yanga ban penbaptis namar kini ka ka don hang ni ki niya sange ka kali haga daga por pala penbaptis uniu yunok usalit daga bakamen tongin ong lang amen agan mau ya tu I pastor peace yang hagway ka por ile jingna yang ya kan du I we brio uba im itu kile jingle shawar kila ya kam slam ya keren spang Jisu ki po ya keren spang jing penbaptis tau beriu na pay hawa uang ya iong. Pila keren spangkani te ngila pay hawa balay pimpen baptis no yang ah.
Yung akhirnya penbaptis. Ang nadep nang tayo, ang ngam juga kan do siya utaw beriyo hado mentah. Ngakalifi itu yung ngam itu fikan mau kerteng ang ngam kan mau kerteng. Utaw beriyo nget, la penbaptis utaw beriyo kata gawa. Kumjuro kalong kani ka kies yung unu Philip unu Yunok. La penbaptis ya uni Yunok hakasngi ka bu yosngeo bu Jisu uyam na gawan tayo mo. Tangan puli kandiat hagini ka por. Dapi puli nagarum kalanong ka bahendrio ka Bible ka tu ingi nagadakot ka balay. Ni pim jutip bakat kibanangi kibalayo penbaptis. Ngap mo. Kat kibanangi kibalayo penbaptis. Ya ukris Jisu ka Bible ka ong. Kakhlem ong mangiyo penbaptis hakajing penbaptis. Ka ong ngap ha ni pim jutip bakat kibanangi kibalayo penbaptis ya ukris Jisu. Ketin pareng kaong into Christ Jesus. Kaong ketin into. Lapen baptis yang ngiken ya kata kajingyap jungu. Lapen baptis into his death. Dan pareng jungi pen baptis ngong ila de pen baptis lasa yagi pok jungi ya. Haba pen baptis yang ngi pen baptis ya ukris Jisu. Na pen baptis yang ngi Bible ko ang lapen baptis ya ukris Jisu. Ngambakla sa de puli Bible baha wat hang ni ro kala tho mo. Nang ta hang ni screen ro Philippine pen. Lapen baptis ya ukris Jisu. Lapen baptis yang iken ya kata ga jingyap jengu. Klem ong pen baptis hakajingya seriem ga jingyam. Pen baptis ya kata ga jingyap jengu. Tangan puli dekat basau namar kataken habala betep yangi batu da kajing penbaptis true gong da kajing penbaptis tangan puli syo da kajing penbaptis ya kata kajing yap jengu sasisien namar kataken bala betep yangi da kata kajing penbaptis ya kata kajing yap jengu into his death. Bible kaong bakum ta bala penmipat yo Kris nakibayam da kaburam jung pa bangiru nginayat ha ke jing tmai ke jing em that we may walk in the newness of life. Ken mau ngaban mapi ke bashime ke jing penbaptis. Kamdai tangga ritual, ni kamdai tang bangisyo pendap rukom. Daiga sakhi bau Jisu uyap na kamanta jongi. Tangin ong lang amen. Hallelujah. Amen. Haba pishime ke jing penbaptis kadai pisakhi. Bau ni uyap aga ding pna. Ka jing yap jongu Jisu kadai ka bashisha. Hallelujah. Kuma penmi pat yefina ka kumju oro pisakhi. Bau mi pat haga sengi. Kabalai. Hallelujah. Tangin ong lang amen. Kumau Jisu gading fna ukit lo di hip-hop jengfi. Hip-hop mendagil adon lo cedujok. Hallelujah. Hallelujah. Habanang mjudon pop. Tangin ong lang amen. Kumju ro andala penbaptis sengi. Hallelujah. Allah pentelun lot gitu hip-hop jengi paro. Menginaya jaga jing tamai. Jongga jing im. Nagadagadaw nganganget uflip agine gapor. Uya slok yo Yunok. Syapang kajing penbaptis. Amen. Kasngi jong ka jingyap ka jong Jisu. Kadai kasngi ka ba u destroy. U penjot ya ka pop. Hallelujah. Bada ka jingyap jong u nyo ban penjot no ya utau badan ka bod jong ka jing peniam. Bada u saitan. Ban pelan marawe kita barok kibada ka jing syapting ya ka jingyap. Kilong syapa hapo ka jing long marau. Balada kisiem jong kadai ka partai kintip. Kinom saknar na ya utrai jong ka burom. Hallelujah. Amen. Unong wat ram unom la syu ban wat ram na ga jingim jong a jong fi. Jisu la penjot lo dia ka pop ba ga jingyam. Da ga jingyap jong u halor ga ding fana. Amen. Hallelujah. Ki jiu ki ale kat pala. Ba le kumno ba Jisu unom mi pat.
Kibo yung tu mau khang. Kikot da kisipay. Farisi ki ong yo Pilat. Uniw bersyukur. Uang un sami pat hagas ngi ke balay. Kumtas ngaw hasil yaw uniw mau khang. Bayo kini kisenran kinwantu. Ya kamet jungu. Kidaong. Bagajing syukur ke bakat du kan kam sni ya ke babanding kong. Handai hagas ngi ke balay ujisu mi pat shisha. Tenginong lang amen. Hallelujah. Jisu umi naga jing tep naga jing yam. Bat ka pop kam dan borsyo halor jongi. Tenginong lang amen. Ken mau ngene gede gasngi jong jing siu spa. Gasngi mau utrai penjot ya ka pop. Penjot ya ka jing tim baro. Katu baro ka bangilayo pateng naki kpa jongi. Hallelujah. Ka jing long do. Ka jing long perthai. Hallelujah kan jot no. Haga jing yap jong utrai jonga. Utrai jeng fi uji Grace. Ngan penkut no ega jingkren janga hang ni. Handre nga kwa ngani kapor ngan sugen tu pang shiken tien. Karai gan song fi. Lada dan na peneng jong fi pimpat saki ega jingiap ga jong uji Grace. Empat betep ya fi ga rukom jong jingpen baptis. Ga Good Friday keempat dan meaning e fi. Tangin ang lang amen. Na pilaya yap lang bau Chris. Pilaya mi pat lembat u. Hallelujah. Kumta ang ka Bible ngini ayan hage jing thamai ge jing im